Ассалому алайкум ба ҳама бардоро ва хоҳаро, падару модарои азиз. Авиакасай Толибов имрӯз 28 январи соли 2025 як соати дигар дар эфир ҳастем. Чӣ хеле ки ҳар рӯз ваъда метиҳем бардорои азиз, ҳар рӯз эфир буромадастем. Мақсад шуморо аз нархи навои билет ниятмон хабар кардан астай. Нархи навои билет чӣ хел шидагӣ астай? Билетҳои ҳавопаймо ба тамоми рӯи дунё бардорои азиз билет ҳаст. Нафарое ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, баъд аз эфир тамошо мекунанд. Номерои ки инам ҷавоз дидестем бардорои азиз, WhatsApp астай. Гирен номероро сахранид кинен. Билетҳои дастрас ба тамоми рӯи дунё ҳастай. Аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва метавонед ки бардорои азиз муроҷиат кинен, билет харидорӣ кинен. Бо дили пур бардорои азиз метавонед муроҷиат кинен. Марамат кинен, имрӯз 28 январ астай. Дар рӯзи 28 январ аз нархи навои билет шуморо бохабар кинем бардорои азиз. Ҳама каса медуроем чӣ саволе ки дорем бардорои азиз, оиди билет бошад, багаж бошад, ягон вобаста ба ҳами билетҳо бошад, метавонем пурсем бардор. Билетҳо як арзон мешавад, як қимат мешавад, ҳамин хел бардорои азиз. Дамадедов Кулоб дирӯз мақсад ки дина буд 15500 рубл, имрӯз аллакай қимат шидагӣ аст бардоро. Бо 1000 рубл, 1500 рубл бо ҳам хел қимат шид бардоро. Дамадедов Кулоб ҳамин хел аст бардорои азиз. Ҳар рӯз нархи билет қимат мешавад. Мақсад номеро ҳастай. Марамат кинен, дар кор шид, занг занем. Билетотона гирифта метем. Бардорои азиз, як занги WhatsApp ба ҷавоб тиҳем. Ана баъд суҳбатмона бо давом метиҳем. Ҷамиҷа як бародар занг задиса дар WhatsApp. Алло. Алло, салому алайкум. Кай дака? 6 феврал. Ҳозир мебинем як дақиқа. 6 феврал 15800 рубли ака. Саҳар да 8:50 да дора ята рейсаш, я дигаш 11:30 да рӯзона. 15800. Майли саломат бошед. Бардорои азиз, билети арзон ҳозир Жуковский арзон шидагӣ аст. 15800 рубл. Дар моҳи феврал шумо метавонед харидорӣ кинед. Аввалои феврал ай 6 боло бардоро. Айми 6 феврал то 15 феврала 15800 метавонед харидорӣ кинед. Ай Жуковский ба Душанбе. Хуб, саволоро мехонем. Бардорои азиз, якум нафаре ки дар эфир иштирок кард, бародармон азиз. Ва алайкум салом, хуш омадед. Як дона лайка бумонем бардоро, баъд суҳбат мекунем. Хуб, Мубориз Раҳмонов, салому алайкум бародар. Ман метавонам аз шумо билет гирам рӯзи 31 январ Дамадеду Душанбе некем ҳозир харам. Метавонӣ акай Мубориз, 100% бародар метавонем. ҳозир ман нархша мебинам, гап мезанам. Дамаде Душанбе 31 январ 31 январ Дамадедов Душанбе 22800 рублай. 31 январ да бардор. 1 феврал 20700 рубл мешавад. Жуковский Хуҷанд 10 марта бинен. Хоб бардор. Жуковский Хуҷанд 10 март. имрӯз бардорои азиз, билети арзон тарафи Москва дар моҳи феврал меёбем. То 15 феврал, 6 феврал ай Жуковский аст. Касида ки интерес набошад, нархи наво дар ҳамиҷа нависен ё ки дар WhatsApp занг занем бардоро. 15800 рубл метавонем бигирем.
11 марда ай Жуковский ба Хуҷанда бародар мешавад 23000 рублей. 23000 рубл мешавад. Хоб, Рустам найса брат Душанбе Казан Домодедов сколько стоит? Душанбе Казан, какое число, брат? Число тоже напишите, какой месяц, число, все должно быть четко. Фаридун Шамсидинович, салом алейкум бародар, билет 31 январ, Москва, Душанбе чанд сумай? Ва алейкум салом ака. Москва, Душанбе 31 январ, o'zi мебинем ака. 31 январда ай Москва ба Душанбе. Варианти арзон ай Жуковский мешавад ака, 19600 рубл мешавад. 19600 рубл Жуковский Душанбе аст рӯзи 31 январ. Хоб, Ҳасанов, салом бародар, зинда бошед, раҳмати калон барои хизматот. Ва алейкум салом, обод бошен ака. Обод бошен. Раҳмат барои дастгирии шуморо. Ози ҳаминҷа бародаро. Як дақиқа. Ассалому алейкум ака. Ҳамин билетои чиро мефаҳмидем ака. Ай Душанбе Внуково 16 число, ай Душанбе паридан Внуково Москва, ай Тоҷикистон мепара Москва, ҳамин числоро медем. 16 число феврал, моҳи феврал. Илтимос акаҷон. Хоб. Ози як дақиқа бародари азиз. ай Душанбе ба Внуково 16 феврал мешавад 26600 рублей мешавад бародаро. Хоб, Москва Душанбе 30 число. Так. 30 январ. 30 январ ай Жуковский Душанбе. 30 январ 19600 мешавад. 19600 рубл. хоб, мехонем бародари азиз, ҳабшиниётона мехонем, марамат кунед, саволотона нависен. Ҳами якта ба якта очерат хади ҳамаша мехонед, ҷавоб метем. Сайзода Бахтовар нависа: ассалому алейкум. Ва алейкум салом ака. Билет рӯзи 31 январ Жуковский Душанбе чанд сум бошад, лекин рейсҳои сомонайр бошад. Внуково Душанбе ҳам дар ҳамин рӯз бинед. Пешакӣ раҳмат. Саломат бошем бародар. 31 январ Сомон Айр. Ози мебинем ака. Рейси Сомон Айр ай Жуковский ба Душанбера мешавад 20700 рублей. Ай Жуковский ба Душанбе. Баъд масъалаи Внуково пурсидем бародар. Ай Внуково Сомон Айр напариде сай, сабабша намедонем дар чи ай. Фақат авиакомпанияи российский париде сай бародар. Ютер париде сай. Масъад ай Внуково мепарад рӯзи 31 23700 рубл мешавад. Агар ки дар кор бошад бародар метавонед ина номерои WhatsApp сахранид кунед, паспортона роӣ кунед ака, билетона гирифта метавонед. Азиз Мамедов, ва алейкум салом, хуш омадед ака. Ойбек Асадов, салом алейкум брат, 6 феврал Внуково Душанбе. Ва алейкум салом бародар. Оз мебинем. Лайкора бигзорем бародари азиз, дастгирӣ кунед эфирмона. 6 феврал. 6 феврал Внуково Душанбе арзон шидааст бародаро, 14200 рубл. ай Внуково Душанбе 14200 рублей метавонед харидорӣ кунед аз авиакассаи мо. Фақат ки бародари азиз, нархе ки ҳози мо гуфтесем, и ҳами ҳози ҳами якум 5-10 минута тааллуқ дорад. Бо мебинед 5-10 минут пас нархи билет дига шид. ира мақсад бисёр чӣ кадаш намешавад. Бисёр ҳам хе намеса билет.
Ирӯз дигар нархай, пага дигар нарх мешавад, бо 1 соат пас мебинӣ бо дигар нарх. +7 926 466 8. Ҳоз дар WhatsApp бардори азиз ҷавоб тиё. Алло, Алло. салом алейкум. Ва алейкум салом. Додарҷон, ма барои духтарчам билет мегирам. Агар ма дар кадом номертон исми чиє шумо дар партоём? Пули билета барои ки шумо 31 да гуфтин 22800. Пешаки сумша партом мақсад зайни кунам. Бал соат минут ҳамаша ма дар партоем. Айдамадедов гуфтен, апаҷон. Айдамадедов ба Душанбе духтарчам меравад. Майлаш, картаи чӣ дорем апаҷон? Тинкофф дорем, ВТБ дорем. Мақсад Айма Сбербанка. Сбербанк. Шумо метавонед дар Тинкофф перевод кунед апаҷон? Метавонам ба Тинкофф кар надорам, дар кадом картае боша шумо ма дар мо картатона партоем. Ба шумо соат мақсад ҳамаша ма дар фаҳмонем ки хайр Соати апаҷон соати 8:30 бега регистратсияш сар мешавад. Ана 11:30 да мепаранд. Рӯзи 31. рӯзи 31 8 шав даҳан 8 бегонӣ да. 8:30 бега регистратсия сар мешавад. Бале. Рӯзи шанбе бегониш карочи дар дамамо аэропорт бошда. Рӯзи ҳозир бесшанбе мешавад. Рӯзи Шанбе 31. Не, рӯзи ҷумъа мешавад апаҷон. ҷумъа мешавад? ҷумъа рост мегӯед. Ҷумъа мешавад. рӯзи ҷумъа не амо бегаиш дар аэропорт шавад. 8:30 бега дар аэропорт мешавад, 11:30 да мепаранд. Ҳозир ма картамона хай шумо да мепартам апаҷон. Майла. Картаи ВТБ ҳасташ, шумо сурати загранпаспортшона барои кунед. Майла, хоб. Майлаш, салом бош. Номад бош. Хоб. Так, хоб, як дақиқа бардори азиз. Хоб. خب برداری عزیز دلش سبشینی را میخونیم. اختیار نویسه 6 فوریه خوجان با کازان. خوجان با کازان. خوجان با کازان 6 فوریه. خب 6 فوریه خوجان با کازان. ҳоз як дақиқа бародар. Хуҷанд ба Казан. 6 феврал. Худоро шукр. бародари азиз, дастгирӣ кине, лайкора бимонем. хоҳиш мекунем касе лайк намонда бошад, якдонагӣ лайкора бигзорем. бародари азиз, эфир бародару дуроян суҳбат кунем. Так, хуҷанд ба Казан 6 феврал 25400 рубл мешавад. 25400 мешавад. хоб, акай Рустамҷон навишта 15 феврал Душанбе Казан. Казан Дамадедов. Душанбе Казан. Казан Дамадедов. ба пересадка бошад ака Душанбе. Так, Душанбе. ҳозир мебинем як дақиқа. акай Рустамҷон, ҳозир як дақиқа мебинем. Душанбе. Душанбе Дамадедов 15 феврал. ҳозир мебинем вариантша. агар бошад гап мезанем. Не ай Душанбе
Казан Домодедов надорад бародар. Душанбе Казан Шереметова мешавад ё ки Душанбе Уфа Шереметова бародари азиз. Домодедов хати пересадка надорад. Ай Тоҷикистон омадана дар назар дорем ё ки ай Москва мерен через Домодедов надорад. Бисёр рейсаш агар ай Шереметова чӣ кардани бошед Шереметова мешавад Казан ба Душанбе ё ки Шереметова бухтар прямой рейсош ҳастанд. Метавонед харидорӣ кунед. Хуб, Мирон нависта, Мирон Анаева. Салом алейкум акаҷон. 20 апрела внукова Душанбера медидем. Ва алейкум салом. 20 апрел. Хуб, 20 апрел. 20 апрел. Моҳи апрел қимат ҳастай. Оз билет камтар қиматтар ҳастай. Хай мебинем апаҷон, оз мебинем. 20 апрел. Так. Бистуми апрел. 20 апрел. Хушомадед нафаруе ки ҳозир дохил шудесен, ҳамаи шуморо хушомадед мегем бардори азиз. Авиакассаи Толибов дар хизмати шумо ҳастад. Хоб 20 апрела внукова Душанбе 27000 рублай ҳозираш дапа. Сабр кунед, арзон шиданаш мумкин аст. +7 902 304 Хоб, бардори азиз оз WhatsApp ҷавоб диҳем. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Аками 15 феврал да Домодед Душанбе чанд сумай билет? Оз якаҷон як дақиқа. 15 феврал Домодед Душанбе. Оз яка мебинем. Дига аэропортҳо намешавад? Мешавад, внукова дига боша мешавад. Домодедов камтар қиматтар айда, ай дига аэропортҳо бошад арзон яка. Домодед чанд сумай дигар, ёш чанд сумай? 15 дака ай так, ози. Ай внукова ҳаста яка арзон мешавад. 14200 мешавад. Ай Жуковский 15800 мешавад. Домодедов қимат ака. Домодедов мешавад 22800 мешавад ака. И билетро озмоа шумо чӣ хел харидорӣ кунед? Ҳамин WhatsApp да ака сурати загранпаст пурӯӣ мекунед. Ана сумча да карта перевод мекунед. Мо билет оформ мекунем, дар WhatsApp то мепартем суратша. Электрон. Оҳо, электрон билет мешавад. Майли гап нест ака. Майлаш хоб ака. Майлаш. Майлаш саломат бошед. Хоб. Бардори азиз, билета агар ки надонед чӣ хел шумо дастрас мекунед, электрон билет ҳаста. Мо ки оформ кардем, суратша шумо да мепартем. Аэропорт ки рафтем, фақат шумо паспортона метиҳед, тамом регистратсия мегузаред. Шумо ҳеҷ када мегӯяд билет нишон диҳед. Мақсади хел гап нест. Масъалаи билет нишон додан ягон каса. Фақат паспорта мегирем бародар, мерем нишон метиҳем, дар аэропорт мегузарем. Хуб, дальше мехонем сообщениёра. Ҳасанов Ҳасан бародар Душанбе Екатеринбург 13-14 февралда чанд пул гирифта метавонем? Душанбе Екатеринбург 13-14 феврал. Ҳозир мебинем ака, як дақиқа. Душанбе Екатеринбург 13-14 феврал.
омадем бардорои азиз. Билетҳои Москва душанбе арзон аст бардоро. Ина имрӯз эфирда гап мезанем. Вунук-ва душанбе 14200 рубл метонем биёвен. Ай 6 то 15 феврала. Жуковский душанбе бошад 15800 меёвем бардоро. 15800 меёвен. ба ҳамин хотир марамат кинен, муроҷиат кинен. Нархҳо фақат ҳамин рӯза ҳамин ҳозида вобастагӣ дорад. Ана 1 соат пас ё то пагара нарх метавонад бодига шавад бардор. Ҳамин шавда, ҳамин қай. Ҳозир мебинем ака душанбе Екатеринбург 13-14 феврал. خب 27700 рубл мешавад душанбе Екатеринбург ака. душанбе Екатеринбург 27700 рубли. рӯзи 13-14 февралда. Сунатулло Амиршоев Москва клуб нест 31-да. Москва клуб ҳаст бародар. ҳозир мебинем. Так, и Сбербанк да Партизан да. Не, апаҷон шумо дар картаи Тинькофф партоен. Другой банк, ҳамуҷа навистаги другой банк меҷиқен. Баъд ҳамуҷа названия банк мебурояд, ВТБ банк мекунен. ВТБ банк через система быстрых платеж. Комиссия намегирад, ҳамуҷа ВТБ кинен. И Сбербанкш дар дигар чӣ истифода мешавад апаҷон? Шумо ё масалан дар ВТБш партоен. خب خب یه دقیقه برداری عزیز. خب در کجا ما رفتیم؟ Сунатулло Амиршоев Москва клуб 31-да пурсида буданд. 31-да Москва клуб 31 январ. 31 январ ҳаст Дамадедов клуб 19400 рубл мешавад ака. 19400. خب Рамазон Раҳимов феврал 13 гуфтае. 13 феврал ай киҷо ба киҷо ака шумо пурра нависем. 25 феврал чанд май Дамадедов душанбе. Дамадедов. خب душанбе 25 феврал. Дамадедов душанбе 25 феврал мешавад. Так, 20700 рубл мешавад ака. 20700 рублей 25 феврал. Муроҷон нависта Новосибир Хуҷанд 1 феврал. Новосибирск Хуҷанд 1 феврал. Бе багаж 14500. 831 12 74. خب ساعتی 7:45 да дорад, баъд 12:45 рӯзона ё ки 7:45 саҳарда. Саҳар регистрацияш чанд бейна? 7:45 ки мепарад регистрацияш мешавад 5 саҳар сар мешада. Анаваеш ки 12:45 мепарад 9:45 саҳар регистрацияш сар мешавад. Чанд пул аст экалан биле? Бе багаж 10000. Бе багаж 10000 рубл мешавад ака. Аз Шереметова ба Ташкент. Масалан Тоҷикистон як вақт намонди эсоси уфта овози прамои рафта метавонем рафта метавонен ака. Ӯзбекистон рафта метавонен, ягон проблема нест. Шуд ака, ҳозир ман додирам мегӯям паспортдоша патуз ман шумо партам.
майлаш хуб майлаш خب хуб майлаш хуб خب برداری عزیز дальши саволоро мехонем. Ози алақа. خب навасибис хуҷаам пурсида буданд як бародар. Оз як дақиқа бардори азиз 1 феврал навасибис ба хуҷаам пурсида буд. Акаи Муроҷон навасибис хуҷанд 1 феврал бе багаж 14500 рубл мешавад. Ака багаж қатӣ мешавад 19200 рубл. خب خب یک دقیقه برداری عزیز. Дальше мехонем бардори азиз. Акай Сунатулло нависта Москва клуб чансма акаҷон илтимос ҷавоб тен. Кадом рӯза ака? Бардори азиз кадом рӯза числошам нависен тагишта. Акай Сино 1988 15 феврал Жуковский Душанбе. Жуковский Душанбе 15 феврал 15 феврал Жуковский Душанбе бардори азиз 15800 рублей мешавад. Айвонук Душанбе 14200 рубл 15 феврал дар назар дорум бардори азиз. کدوم ایرپورت باشد اگه اون نقشه اب بینده که خدا دم دیدسمی و آژوکوسکی آبونو کنی اون نقشه اگه توری بیاره ساختمان باشه پراموی بیدیم بیتانه کنی. خب یک دقیقه برداری عزیز. бардорҷону лайкҳоро мемонем агар қӣ набошад дастгирӣ кинен канала. якдонагӣ лайкҳоро бигзорем бардори азиз.
15 феврала гуфтем. Питер душанбе 1 март. Хоб Питер душанбе 1 март. خب پیتر دوشنبه 1 март می شود 24500 روبل می شود که 24500 روبل. Люба Иванова. Салом алейкум. Билет моҳи март казан душанбе 3 март чанд сум чанд мепарад багаж дора соати чанд мепарад казан душанбе 3 март. ва алейкум салом апаҷон. казан душанбе 3 март. оз мебинем. казан ба душанбе 3 март. خب 3 март. $15400 рубл мешавад. багаж дорад. 20 кило багаж дорад апаҷон. 10 кило ручной. Авиакомпания Северный ветер. Российская авиакомпания сай. Соати 10:30 да регистрация шай. 1:25 да парвоз аст апаҷон. 1:25 шав да 10:30 шав регистрация мешавад. خلاص هم خلاص اوز یک دقیقه. خب باکا سوم اومد دیدیم اوزی قبول استای اوزی ما دا افیریم امی افیره که جنباز کردیم بلیتاتونا برداروی عزیز مقصد نویسه روی میکنیم اکا اوزی هم بعد افیر ژوکوفسکی دوشنبه 3 январ گفتین اکا ساعتی 8 دا می نویسیمش افیرمون جنباز شوه. бардори азиз касе ки сурати билет сурати паспорт рӯй кард сумша гузарон оз ҳамҷа мо эфир дем бардори азиз як ним соати дига эфир мекунем баъди эфир билетора якта ба якта нависа рӯй мекунем оформ кардан мегирем камтар сабр кунед эфир буд шава. хоб акай фахриддин раҷабов нависа 9 феврал чандай душанбе вунуква ай москва 9 феврал гуфтай чандай душанбе вунуква ай москва душанбе вунуква ай москва. агар вунуква душанберо дар назар дошта бошед акай фахриддин 14200 рубл 9 феврала ҳастай метавонем бародар харидорӣ кунем. нуралӣ саидов салом 8 январда чансмай москва клуб 8 январ бародари азиз гузашт рафт 8 феврала мебинем узи 8 январ гузашт рафт имрӯз 28 май. خب 8 феврал дар Домодедов клуб мешавад 17600 рублей мешавад бародар метавонед харидорӣ кунед. носир нависай салом сургут хуҷанд 3 феврал ва алейкум салом бародар сургут ба хуҷанда 3 феврал 3 феврал сургут ба хуҷанд оз як дақиқа. сургут سیم فеврал. خب сургут ба хуҷанд бе багаж бародари азиз 11500 рубл мешавад. багаж қатӣ 13300 рублей. багаж қатӣ 13300. ҳасанов ҳасан толибов раҳмат барои хизматҳо. зинда бошӣ ба пеш. тоҷикистон ба пеш. саломат бошед бародари азиз.
шумо дам ҳар яктаи шумо дар бардори азиз мо раҳмат мегӯем, миннатдорӣ баён мекунем ки бовар карда мо билет мегирем. ха иншолло ки ягон касаози падвадид накардем. бисёри мардума хизматоша буд карда гем бигем хаторам намекунем. Ака ҳар яктаира ном намегирем. ами билет бардори азиз ба дили пир астае, метуни смела бигирӣ, ягон фикр накӯ. Паспортона рӯӣ мекунем бардори азиз, ба тамоми рӯи дунё билет ҳастае. марҳамат метунем муроҷиат кунем. Зиёдаи 2.5 сол зиёд меша, аллакайст қариб 3 сол меша ки мо дар ҳами кор, дар ҳами ҷода фаъолият кардесем. хай мақсад хуб аст, кормон рафтеса, худоро шукр. марҳамат касида ки билет дар корай, ба любой ҷо бардор, не толка Москва Душанбе, Москва Ташкент, Москва Армения, Озарбойҷон, Қазоқистон, Турсия, ки ҷое ки мерем бардор, Латвия мерем, Литва мерем, Рига, ки ҷое ки бошад бардори азиз билетона мегирем бо нархҳои дастрас. хоб нафарое ки ҳозир эфир дохил мешаванд бардори азиз, авиакасса ҳастай, ҳар рӯз эфир меша, ай нархи навои билет, ҳамин 1 соат медироем, эфир мекунем, гап мезанем ки нархи билет чӣ хел шидааст. ина имрӯза нархи билет Москва Душанбе бо 12000 поён рафт. Внуково Душанбе 14200 рубл меёбем бардор, ай 6 феврал то 15 феврал, ёки аз Жуковский Душанбе 15800 рубл меёбем, ай 6 то 15 феврал. мақсад ҳар рӯз хубиш дар чи медироем бардоро дар эфир гап задестем, нарх навои билета подписатсия кунед, ҳар рӯз эфир ки кардем дуроем суҳбат мекунем. Омина Камолова, раҳмат барои лайкотон апаҷон. Питер чанд сумай? Питер бародар ба киҷо чанд сумай? Пура нависен. Питер Душанбе, Питер Хуҷанд, намедонам Питер Ташкент бошад. ҳамаша бардори азиз пура карда нависен. Пура карда нависен, ҷавоб мегирем. ин хел намешавад. Питер чанд сумай? Мо намедонем бародар шумо чиро дар назар дорем. Питер ба киҷо? хоб Душанбе Санкт Петербург. 5 феврал Душанбе Санкт Петербург. Душанбе 5 феврал. хоб Душанбе Санкт Петербург 5 феврал. оз як дақиқа. 5 феврал. бародарҷонои азиз, лайко 16 ташидай. апаҷонои азиз, шуморо агар лайк намонда бошед, якдонаги лайкҳоро бимонед, эфирмонро дастгирӣ кунед, канала дастгирӣ кунед бардори азиз. хоб Душанбе Санкт Петербург 5 февралда 12600 рубле мешавад. 12600 рубл. 12600. хоб дальше мехонем. акай далер нависад 12 ё 13 феврал Москва Душанбе 14200 рубл, ака ай Внуково Душанбе 15800 ай Жуковский Душанбе мешавад. акай далер ҷон, агар ҳаминҷа боши бародар гӯш кардаиста боши, сообщениятонда ҷавоб гардонем. барада навистай. барада чи брадяга. салом алейкум. 2 феврал чанд шид Жуковский Душанбе? ва алейкум салом ака. Жуковский Душанбе 2 феврал. 2 феврал Жуковский Душанбе 18800 рубл ҳастай. Так. 3 феврал бошад. 18500 мешавад. 3 февралда ай Жуковский ба Душанбера бардор. айми 6 боло 15800. марҳамат метавонед харидорӣ кунед. қосимҷон нависад. салом алейкум бародар, ба 10 марта чанд сум Жуковский Душанбе?
10 марта акаи азиз ҳозир мебинем 10 марта аз Жуковский душанбе 18500 рубл аст. метавонед харидорӣ кинед ака 18500. се дона лайки дига апаҷону акаҷонои азиз, се дона лайки дига бигзорен, ҳамин лайкҳо 20 мешаванд. дастгирӣ кинем бардори азиз. Эфир вақте сар метем бе лайку бе чиз вай чӣ мегӯянд мазза наметиҳад бардоро дутарафа дастгирӣ шавад. хоҳиш мекунем касе лайка намонда бошад лайкҳоро бигзорем. хоб Жуковский душанбе 31 январ. хуб дальше мехонем сообщениёра. мишанависад салом алейкум ака 21 феврал Шереметова Бохтар. во алейкум бар салом ака. хушомадин 31 так куҷо шуд 21 феврал 21 феврал хуб язяқам Шереметова Бохтар 21 феврал. Бистякми феврала 17500 рубл мешад. Шереметова ба Қурғунтепара акай миша. салом алейкум аз Екатеринбург ба Душанбе тахминан 20-23 феврал. во алейкум бар салом ака. Екатеринбург ба Душанбе. Екатеринбург Душанбе 20-23 феврал. хуб мебинем бародари азиз оз як дақиқа. хуб Екатеринбург ба Душанбе ай 20 то 23 феврала мешавад 19300 рубл мешад ака. 19300 рубли Екатеринбург ба Душанбе. خب дальше мехонем бардори азиз. ака Перм Екатеринбург 25 феврал аз Перм ба Екатеринбург 25 феврал.
хоб ба Перм ба Екатеринбург 25 феврал 25 феврал прамой рейс надорад бародар. Аз Перм ба Екатеринбург прамой рейс нест. 25 нест, 26 нест, 24 надорад. хоб бародари азиз 29 да ай душанбе ба Вунук ва 3700 рубл мешавад. ҳамин варианти арзонаш ин пагадай ба 31 январ мешавад. 3700 рубл мешавад. хоб фаҳмо бародар, не ай Somon Air бегаҳ да надорад, якта рейс астай, соати 12 да мепарад. ай Уралский авиакомпания Плюс 992. так, оз як дақиқа бародари азиз. Уралский авиакомпания ка ҳамун ручное ки мегиранд, мо дорем размероша дорем ки чанд ба чанд бошад, чанд кило бигира, ҳамаша мо пешакӣ мефаҳмонем шумода ки ягон хатогӣ накунанд нака. Уҷа ҳамхе махсус ящикҳо ҳастай, проверка мекунанд. хулас ҳамудаш бояд ҷое бигира, мо ҳамаи размероша дорем, чӣ хели багаж бигирен, чанд кило, чӣ хел ручное бигирен, ҳамаша мефаҳмонем. Ягон ҷои страшна надорад. Уралскирам рафтастай, омадистай. бародари азиз як кас дар WhatsApp занг задистай. Оз гап занем. Алло. Алло, гап занен ака, гӯш мекунем. Салом алейкум акаҷон. Алейкум салом. Акаҷон бе 10 феврал билет кутем фами чандай? ай киҷо ба киҷо ака? Ай Москва Душанбе. 10 феврал? ай Вунук ва арзон мешавад ака, 14200 мешавад. ай Вунук ва арзон ай 14200 рубл. 14200 ай Вунук. Амур ака чиклим богом бета ҳама мақсади чиз эҷозат чи занят кини бад акам да мозума гирем пак бемош. Не то якм ака нарх бозӣ мекуна. Ин нарх ҳози ҳамин рӯз да ака. И пага бо мебини дига нархши. Не да ҳамин феврал. Нефаҳмидам, агар ҳози ҳамин ҳози билет гирем ака, ҳамин нарх да метонем. Не ки ҳози шумо гуфтесен якум да ман мегирам. Якум да бо нархҳо дига мешавад. ҳамин рӯз гирифтан дар кор 14200 рубл меша. ай Вунук ва ба Душанбе ака. 14200. Майли гап сака ози миам масъал мекунам бачаҳо занг мезананд. Майлиш хоб ака. Майлиш хоб. Нархошон акама шега я Somon Air компания ама шега нархош. Нархошон я бугози гуфта бидайши. Фаромӯш кардам ҷи. Нархошон бугози барои Somon Air ку я рафиқам такси ку занг занам мақсад омада метавонам метавонам бар. хоб, бародари азиз, саволотона нависен. ҳозир ҳамҷа мехонем. Нафарое ки нав дохили эфир мешен, ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Авиакасаи Толибов билетҳои онлайн электронӣ ба тамоми рӯи дунё. Бародари азиз, метавонем муроҷиат кунем. ба тамоми рӯи дунё.
خب 1 فеврал внук ва душанбе. Оз мебинем бародар. 1 феврал внук ва душанбе. خب 23700 рубл мешад 1 февралда внук ва ба душанбе бародари азиз. خب دیم فеврал набошад. خب дальше мехонем. Айниддин Саидов нависа: ака, Екатеринбург, душанбе 25 феврал. Екатеринбург, душанбе 25 феврал. 19300 рубл мешад ака. 19300 рублей. Умеджон Ҷумъаназаров 2 феврал, Екатеринбург, Хуҷанд, чанд пул? 2 феврал, Екатеринбург, Хуҷанд. Ози бародари азиз, 2 феврал. Хоб 2 феврал. Дими феврал, Екатеринбург, душанбе. $18,000 рубл мешад ака. Екатеринбург, душанбе 2 феврал. $18,000 рублей. Сургут, Ташкент дидем 3 феврал дидем ака, гап задем, багаждор бе багаж ҳамаша гап задем. Акай Носирҷон. Алиҷон Саидов: салом алейкум, внук ва душанбе 13-14 феврал. Ва алейкум салом акай Алиҷон. 14200 рубл. 14-13 феврал, внук ва душанбе. Шамсиддин Саидов: салом, Жуковский, душанбе 17 феврал соати 21:50. Ва алейкум салом акай Шамсиддин. Жуковский, душанбе 17 феврал. خب ژوکووسکی دوشنبه رئیس بگویش. خب 17500 روبل میشد که 17500. محمدجان نظرов 2 март, Жуковский, Ташкент. Жуковский, Ташкент 2 март. Бародарҷонои азиз, лайкҳоро мегузорем. Эфирмон 1-10 минути дига эфир мондай. Ба ҳамин ҷамъбаҳс мекунем. Касе ки билет харидорӣ кардани бошад, бародари азиз, нархҳо ки маъқултон бошад, ози ҳам баъди эфир билет оформим кардана сар мекунем. Ина номерои WhatsApp бародар, сурати загранпаспортро нароӣ кунед. Билетотона якта ба якта менависем. Ози 1-10 минути дига эфир мекунем, баъд ҷамъбаҳс мекунем бародаро. Жуковский, Ташкент 2 март. Я бародар пурсидиян. Бе багаж мешавад 8800 рубл. Багаж қатӣ мешавад. Ози 1 дақиқа. Багаж қатӣ мешавад 10300 рублей бародар. Акаи Муҳаммадҷон. Сафаралӣ Маҳмудов нависа: Казан, душанбе 25 феврал чандай. Казан, душанбе 25 феврал.
25 феврал. Ҳозир мебинем бародар. Казан душанбе 25 феврал. خب казан душанбе 25 феврал. خب дамадедов хуҷанд 9 феврала мешавад 18400 рубли яка. 18400. муҳаммад дударбекзода салом брат, билет 20 майда чанд сумай? Ва алейкум салом. Москва душанбе. Ва алейкум салом. Ози моҳи майда наромада яка. Моҳи майда билети Москва душанбе неста. Нозимҷон хоб киҷода омадем? Нозимҷон Нозимов Жуковский душанбе 3 марта чанд сумай? خب Жуковский душанбе 3 март. Оз мебинем бародари азиз. 3 марта Жуковский душанбе мешавад. Так. 3 март. 3 марта Жуковский душанбе. Так, 20700 рубл мешавад. 3 марта Жуковский ба Душанбера. ба пешака худованд давлатуна зиёд гардонад. Ҳазор раҳмат бародар. Худованд шуморо нигаҳбон бошад. Давлатуна модам зиёд гардона бародари азиз. Сунат нависа ака 3 марта бинен Дамадедов Душанбе. 3 март Дамадедов Душанбе 3 март. خب باید Дамадедов 3 марта неста бародар. Аз Жуковский ҳастай 20700 рубл мешавад. ҳозир наромадай мақсад ягон қапас мебурояд. масалан ҳозир неста ин маънеро надорад ки намепарад. мебурояд ягон камтар сабр кунем бародаро. хоб Даврон Ханаев салом созӣ. Худоро шукр ака. Ва алейкум салом. Жуковский клуб 9 феврал. Аз Жуковский клуб намепарад ака. Дамадедов клуб аста. Сунат нависа беҳтарин бародар хизмати халқ. аҳсан. саломат бошед ака. худованд нигаҳбон шуморо. ҳазор раҳмат барои нафарое ки дастгирӣ мекунед, суханои хуб мегӯед. хуб азиз навистай салом алейкум брат. Жуковский душанбе 16 феврал. пешакӣ раҳмат. Ва алейкум салом. Жуковский душанбе 16 феврал. ҳозир мебинем бародар. 16 феврал. шонздаҳумда бародари азиз 17500 мешавад. агар як рӯз пештар бигирӣ 15 арзона 15800 рубл мешавад. ай Жуковский Душанбера. ака ислом нависад салом алейкум ака. Москва Душанбе 25 мая бинен. алейкум салом. моҳи майда неста ака. Толибов Карим нависад салом алейкум. Душанбе Санкт-Петербург 25 чанд сумай? Ва алейкум салом. Душанбе Санкт-Петербург 25 феврала мебинем. феврал Душанбе Санкт-Петербург. خب 3500 рубл мешавад. 3500 рублей. Бия бул дига бинем барбаро.
хато нашавад. Так, душанбе Санкт-Петербург 25 феврал. Бародарҷонои азиз, бизанед лайкҳоро, 2 минути дига эфир мекунем, ҷамъбастиш мекунем бародаро. Метавонем 15 феврал жукоз ҷанбе як бор бинед по-братски. хуб, акай Насимҷон 15 февралда 15800 рублей. хуб, 29900 мешавад. Так. 29900 будааст бародар душанбе Санкт-Петербург 26 февралда. хуб, бародарои азиз, ҳамин як-ду савол дига мехонем. Эфирмон 1 соат шидаст аллакай. бози бародаро паспорт рӯй кардаги ҳастанд. билетҳошонро гирифтан дар кора. ҳар рӯз ҳамин 1 соати эфир мешавад. шуморам билет хариданӣ бошен, бародарои азиз, маромад дар WhatsApp мубаъди ҳамин эфир паспортотонро рӯй кунем, билетотонро мегирем. хуб, акай кира Насимҷон соати чанд гуфтааст? Соати 8:50 дорад акай ята рейсеш. Яташ 11:30 рӯзона дастай. ҳамин ду рейсеш мақсад арзон аст, 15800 рублей. метавонед харидорӣ кунед ака. Ай, внуква. Шабона 8:50. Не, рӯзона да акай Насимҷон. Бародарҷонои азиз, ҳазор раҳмат нафарое ки дар эфир иштирок карден, лайк монден, суханҳои нағз гуфтен, дарахмон дуо карден. Худованд шуморо нигаҳбон бошад. ҳар ки ҷое ки бошен, аҳда потон хор нахалад. акай бори аз 31 январ. ака дар WhatsApp нависем бародар. эфир вақтш буд 1 соат 5 минут шида, мо нав хабардор шидем. бародари азиз, билетҳо ба дили пур, агар бихоҳӣ ки бародар ба дили пур билет бигирӣ, бе ташвиш, бе ягон чиз, ин авиакасса бародар, номеро дар рӯи экран. Ман Толибов хидм бародаро, хидм лично билетотон афорид мекунам. мақсад ҷавоб саволша ҳамаша хидм метавон. бародари азиз, ина маромад бигирен, истифода барен. худованд خب باقی خداوند نگهبانتان تا افیروی آینده.